Angeles Lakersi protiv Clippersa. Očekuje nas jedna izuzetno zanimljiva sezona. Vjerujem da ste manje više informisani o broju prenosa koji će Arena Sport ove sezone emitovati. Kole prva od 6 sezona koliko ćemo prenositi. Jedan, rekao bih, jedinstven poduhvat na prostorima bivše Jugoslavije po broju utakmica koje će biti prenošene u regularnoj sezoni. Na sve to i NBA i TV u okviru platforme, zaista neke sjajne stvari. Tako je, i neće se naravno što se programskih sadržaja tiče sve završiti na direktnim prenosima utakmica. Postojeće NBA Action koji već možete da pratite na kanalima televizije Arena Sport. Premijera je bila minule subote. Planira se i NBA studio, detalje još uvijek nećemo otkrivati. Imaćete prilike da pratite i NBA Daily, dakle dnevne izveštaje od prethodne noći i svega onoga što se izdešava u najkvalitetnijoj ligi na svetu, plus svi oni promo sadržaj, top 5 na dnevnom nivou, na nedeljnom nivou i tako dalje. Puno razloga da ukoliko volite košarku budete uz televiziju Arena Sport, naravno pored NBA i sve ono na što ste do sada navikli. Ovo je, kako kažu, ajde, pošto je NBA, ovo je cherry on the cake, cherry on the top. Tako da je to. Vreme je da vam predstavimo našeg večerašnjeg, današnjeg gosta, krenemo, ne? To je trener mlađih kategorija Zemunske mladosti, Miloš Vojković, kome želimo dobrodošlicu u studiju televizije Arena Sport. Hvala na pozivu i prvo da vam čestitam naravno na dobijanju prava na NBA ligu i na budućim neprospavanim noćima. To je sve prava čast. To vas očekuje svakako. Ja se nekako sjećam, nešto sam starija generacija, a i kolega, mi smo se bukvalno tresli kada je trebao da bude NBA Action. I čekali 10 najboljih akcija i sve to posebno kada je Vince Carter debitovao. Tada je NBA Action bio stvarno priča za sebe. I bilo je, ako se sećaš, neki prvi kontakti sa NBA, državna televizija je prvo prenosila finale, nisu bili Lakersi Detroit, nego Dičevo finale, Lakersi i Chicago. To je prvo koje se moglo gledati, zato što je već krenula kablovska televizija na prostoru bivše Jugoslavije. Screen Sport je, mislim, direktno prenosio to finale Chicago protiv Lakersa, a ova prethodna su se uzimala iz videoteke. Tako je, i onda iz videoklubu. I onda zbog onog pal second sistema, to su boje koje se razlivaju, slike koje se, ali se gledalo i tako. Idemo, dakle, očekuje nas, pa gotovo svi kažu, izuzetno zanimljiva sezona, jedna od najzanimljivijih u proteklih 10, 15, 20, pa koliko zahvati 25 godina, ali činjenica je da zapad je opet popunjen maltene od vrha do dna i na istoku imamo timove koji, pretpostavljam da ćeš i ti da se složiš, mogu kada uđu u finale da budu i tekako opasan protivnik. Kao što se dogodilo i prošle godine. Da. Ja generalno sam veliki fan istoka, prosto svih tih timova koji igraju na istoku i mislim da je ta kultura košarke u istočnoj konferenciji malo drugačija. Uvijek imamo te agresivnije, fizički jače utakmice kao prošle godine što smo imali serije neverovatne između Toronto i Filadelfije. Mislim da je to možda bila i najbolja play-off serija prošle godine. Tako da, ja sam uvek, kažem, fan istoka, tako da verujem, pogotovo sad imamo, znači, Filadelfiju, opet imamo jaku, vidjet ćemo Toronto kako će se snađe bez Kavaja, tu će sigurno biti problema, ali apsolutno se slažem da sada samo Milwaukee jeste favorit. Sad, ono što je glavno pitanje isto koje je bilo i prošle godine, da li će ovi igrači koji su uz Antetokounmpa tu moći da isprate kada se bude igrala odbrana koja se igrala. Ja prosto, pošto ja radim u mlađim kategorijama, odavno nisam vidio tu vrstu odbrane koja se igra na Antetokounmpu da se igra na seniorskim utakmicama. Znači, to je bukvalno pomaganje s prvog čoveka, četvonica u reket i sad mora da pogodi Middleton, moraju da pogode ostali igrači, tako da mislim da je to glavno pitanje. Ako oni budu pogađali u kontinuitetu, onda Milwaukee sigurno. A ako opet budu imali problema, teško. Ajde malo da skakaćemo sa obale na obalu, pošto gledamo malo detalje sa utakmice između Sakramenta i Indijane. Krenulo je već licitiranje po pitanju budućnosti Bogdana Bogdanovića, odnosno da li će na kraju ove sezone produžiti ugovor sa Sakramentom ili će potražiti neku i finansijski bolju opciju, ali i neki tim gde bi mogao da ima malo više prostora, pošto ni u ovim predsezonskim utakmicama ne može baš
da se kaže da je lopta bila u njegovim rukama u trenucima kada se meč lomi. Baš ova utakmica sa Indijanom u završnici nisu njemu išli odlučujući šutevi. Pa mislim, Sacramento je takva ekipa, malo ja, malo ti, malo treći. Nema tu mnogo organizacije u tom smislu i podeljenih uloga. Što se tiče Bogdana, Bogdan je igrač koji ima takav mentalitet pobednički i pre svega veliku želju da bude veliki igrač. Što danas nema puno igrača, tako da mislim da za njega nema zime i šta god da bude na kraju sezone, ja mislim da će on imati jednu odličnu sezonu i da će porasti taj ugovor sledeće godine, naravno mislim ovo moj ruki ugovor, mada moj ruki ugovor bio prilično veliki za rukija. Tako da on ima budućnost u NBA-u sigurno kao ozbiljan starter. Sad, da li će to biti u Sacramentu, kažem Sacramento je ekipa koja nema baš konzistentnu politiku oko igrača, bit će tu Fox, bit će tu Buddy Hield, tako da borit će se s njima, realno. To je takva ekipa prosto. Tako da ne znam da li će ta budućnost biti u Sacramentu, ali će sigurno biti ozbiljna budućnost u NBA-u. Koja je tvoja ekipa u NBA? Koga najviše voliš da gledaš? Nixi, znači Nixi, to mi je omiljena ekipa od uvek, od kad gledam NBA ligu, tako da nemam baš puno razloga za radost i za sreću. Ajde da iskomentarišemo malo Nixe, da kažemo šta se tamo dešava, kako vidiš sve to što oni pokušavaju. Čini se možda da je Nilikina napravio neki iskorak na ovom svjetskom prvenstvu. Pa to je inače stvar koju u posljednje vreme dosta ljudi u košarci ne shvata, da to takmičenje sa reprezentacijom može nekad prosto da donese neko samopouzdanje igraču i da mu da neku novu dimenziju koju nije imao, recimo da je ostao da je sad celog leta samo radio na sebi, nije to isto kada igraš takmičarske utakmice, pogotovo na tom nivou, cela nacija stoji iza tebe, prosto drugačije je. Ne čuvate stolica. Tako je, znači drugačije, a imali smo primjer da je Antetokounmpo odigrao jako loš turnir za Grčku, znači opet jako interesantno s te strane. Što se tiče Nixa, pa ne znam šta da vam kažem, ja sam se nadao, znao sam da neće doći ni Kyrie, ni Durant, znao sam, ali sam se ipak nadao. Ono što je, ajde kažemo prvo što je dobro, jel? Da nađemo nešto pozitivno. Dobro je to što tu ima sad dosta mladih igrača koji su željni dokazivanja, koji su agresivni, koji su ambiciozni. Sad, s te strane to je dobro. S druge strane nije dobro kada dovedeš 10 krilnih centara na jedan roster i onda igraš sad, već počinješ petorkama gde ti četvorka igra trojku, četvorka igra peticu, još malo će četvorka i dvojku da igra. A to sve spojiš sa Peytonom koji nije dobar šuter, znači imaće problema sa spacingom jako puno u ovoj sezoni. To sad zavisi kako će Bere da se snađe. On je tu možda najsvetlija tačka ovog prelaznog roka, to je, naravno, on je draft pick, ali svejedno, došao je ovog leta u klub. On isto deluje kao dečko koji želi sebi najveće stvari u NBA ligi, tako da mislim da je to dobro. Nadam se da će, recimo, Randle da ima dobru sezonu. On je moj favorit još dok igrao na Kentakiju, dosta su ga podcenjivali zbog toga što nema šut, jel te, za četvorku, ali on isto ima strašan mentalitet, izuzetno je agresivan, čvrst igrač, mislim da će on imati dobru sezonu, a ovo što su ukrali Morisa s Parsima, mislim da će isto dobro da im dođe čisto malo zbog agresivnosti. Što je već demonstrirao. Što je već demonstrirao u pre-sezonu, tako da mislim da će on tu dosta da pomogne. Ali generalno ove sezona mislim da nije sezona da će oni nešto da urade više, jer kažem, taj problem sa spacingom u današnjem NBA-u, to je nepremostivo. Ajde, kada si već pominjao Nixa i broj krilnih centara, baš sigurno će moći da pravi tu prednost, a on je u principu u današnjem ligi mi nemamo puno petica čistih, a dovoljno je pametan i dovoljno je čvrst da može unutra da igra, tako da mislim da je njegova pozicija u modernoj današnjoj NBA petica više, tako da tu može da bude problema, ali eto, to što Embiid može da šutne za 3 poena, može da bude neka varijanta high-low, gde će ovaj da se spusti jednom, ovaj će sledeći put se spusti ovaj drugi. Tako da, kao ta neka old school košarka, ono četvorka i petica, da su obojica malo unutrašnji igrači, malo s polja. Ali mislim da je to rešenje, da će tu mnogo srećniji biti sa Harrisom možda na četvorci i da onda imaju i spacing i opet Harris je dovoljno čvrst i jak i širok da može da pokrije na 4 da igra, tako da... Ben Simmons, ja kao veliki fan Magica Johnsona ne mogu da ga ne cenim, barem, naravno nije to Magic Johnson,
ali najviše podsjeća od svih ovih igrača danas, pa daj što daš. Tako da morat će jednostavno da taj šut popravi, samopouzdanje, šta god, jer vrlo je prosto, mislim, ukoliko dođe one najvažnije, regularna sezona, sve će to moći. Ali dođe play-off, ova odbrana kao što je bilo da je Tokumbu u play-offu, ako ti imaš igrača koji treba ti bude glavni ball handler i on ne može da pogodi otvoren šut sa penala, sa trojke, ti ćeš biti u velikom problemu. Pomenuo si Magica Johnsona, evo, dobro da ti igrao, da. Bio je GM Los Angeles Lakersa, onda je otišao na jedan zaista bizaran način iz kluba. Pelinka je novi GM i on je angažovao i trenera Franka Vogela i sklapao tim oko LeBrona Jamesa. Lakersima je bilo bitno da dovedu još jednog superstara, izbor je pao na Anthonija Davisa. Generalno gledano, mnogi ih vide kao uz Clippers-e najozbiljnije kandidate da se Cousins nije povredio. Sa Lakersima je bilo bitno da dovedu još jednog superstara, izbor je pao na Anthonija Davisa. Generalno gledano, mnogi ih vide kao uz Clippers-e najozbiljnije kandidate da se Cousins nije povredio, vjerojatno bili prvi kandidati za osvajanje šampionskog prstena. Pa Lakersi su tim sa, iako imaju, najboljeg igrača u ligi, tim sa dosta znakova pitanja. Šta će biti sa Davisom? Mislim, Davis je igrač koji se povređuje svake nedelje po jedan. Sad, da li će on moći da izgura celu sezonu, jer bez obzira na to što to LeBron ne pokazuje previše, on stari. I veliko je pitanje da li će on moći recimo da odigra celu godinu kao što je navikao da igra, da li će moći da vuče bez da mu Davis pomogne dosta. Ako mu Davis bude pomagao dosta, onda će to se otvori prostor i za ostale igrače. Tako da, opet tu Rondo isto znak pitanja, wild card potpuni uvek, znači može na veliku utakmicu da ti donese velike stvari, može da ti napravi veliki problem. Šta tek za Dwighta da kažem? Za Dwighta isto, mada mislim iz ove uloge sad u kojoj dolazi Dwight, to je znači sad mnogo manje očekivanja nego što je bilo prošli put. Znači mislim da Dwight nije igrač koji može da iznese ulogu koju smo mu prošli put namenili, da on bude sad neki novi superstar, da nosi pogotovo sa Kobijem u ekipi, znači ta dva mentaliteta se ne poklapaju nikako. Ovde sad iz senke, on recimo dođe u utakmicu, uhvati 2-3 skoka, zakuca, već će svi biti dovoljno srećni pa će njemu da raste samopouzdanje, tako da mislim da može ovog puta mnogo bolje da se snađe nego prošle. Šuterski to izgleda bolje nego prošle sezone. Magic je pričao, trebaju na playmakeri, a jednostavno nisu imali kuda. Bili su, ako ne, pa vjerovatno i najgori u ligi kada je šut za 3 poena. Što je moglo da se pretpostavi i letno pre nego što je počela sezona. Sada je tu došao Troy Daniels koji je onako jedan fantastičan šuter i sjenke, tu je i Kentavious Caldwell Pope za kojeg opet i u Americi je slično kao kod nas, uvijek svi kažu igra zato što je u istoj agenciji kao i LeBron James, tako to funkcioniše, izgleda svuda na svijetu. Šta misliš, da li Lakersi mogu da imaju dovoljno šuta u datom trenutku, a opet kada imaju šut na terenu, nemaju odbranu? Da. Pa mislim da je veliko pitanje, pogotovo što će igrati, ti Clippersi su jedan od glavnih kandidata protiv njih, a problem sa Clippersima je što Clippersi imaju neverovatno, to jest imaće verovatno, sad ne možemo da, ta još uvijek nije počela sezona regularna, ali imaju neverovatnu odbranu na perimetru, tako da tu će biti problema, s tim što tu sad imamo match-up sa Clippersima je takav da su Lakersi će biti jači unutra, jer mislim da tu mogu da budu problemi Clippersa, mislim da skočimo malo na Clipperse, jer će oni biti glavni konkurenti, jel da li su Harrell i ostali tu dobro da, ja mislim da zavisi opet sve od Davisa. Znači, koliko Davis bude bio zdrav i koliko on bude rasteretio LeBrona tokom sezone, toliko će onda moći i ostali. Znači, koliko Davis bude bio zdrav i koliko on bude rasteretio LeBrona tokom sezone, toliko će onda moći i ostali da se uključe i da urade svoj posao i da to bude dobro u play-offu. Leonard i George. Da. Leonard i George, mislim, neverovatna kombinacija u teoriji. Sad u praksi vidjet ćemo. Mislim, prosto današnja NBA liga je potpuno orijentisana ka napadu, tako da, i čak i Kawhi prošle godine, on je više kroz napad uspostavio svoju dominaciju nego što je to bilo ranije kad igrao za San Antonio protiv Majamija, kada je odbranom nad LeBronom u stvari napravio taj iskorak u karijeri. Tako da, veliko je pitanje to koliko će oni da kliknu zajedno. Ja mislim da hoće, zato što ni jedan ni drugi ne važe za neke pretežno sebične igrače. Da li će imati dovoljno pomoći od Beverlija u napadu, to je pitanje, u odbrani će oni biti nevjerovatni. Mislim, odbrana Beverly, George i Kawhi, to je... Još i Montrezl Harrell. Overall 99, mislim, to je, znači, prosto
teško će biti jako dati. Da pomenemo kole, da, upravo mislim da je to bilo, zapad i dalje, Houston Rocketsi, Russell Westbrook, nekako je negdje u teoriji je sve jasno, mlađi, brži, potentni u ovom trenutku od Chrisa Paula, da li mogu njih dvojica, mislim na Jamesa Hardena i Russella Westbrooka, da koegzistiraju? Ja bih ovako na prvu rekao da mogu, ali... Da kažemo da se Green povredio, da očekuje dužu pauzu. Pa ovako na prvu loptu deluje da će to da izgleda možda bolje nego što bi bilo neko konvencionalno razmišljanje da njih dvojica ne mogu zajedno. Sad, mogu njih dvojica, mislim na Jamesa Hardena i Russella Westbrooka, da koegzistiraju. Ja bih ovako na prvu rekao da mogu, ali... Da kažemo da se Green povredio, da očekuje dužu pauzu. Pa ovako na prvu loptu deluje da će to da izgleda možda bolje nego što bi bilo neko konvencionalno razmišljanje da njih dvojica ne mogu zajedno. Sad, pošto je trener D'Antoni, mislim da je moguće da će on napraviti neku šemu da to funkcioniše. Već sam vidio neke interesantne akcije u predsezoni gde kombinuje i prodornost i brzinu Westbrooka i opet to što Harden radi to što radi, možda širi, možda napada, možda radi u principu šta god hoće na terenu. A glavno pitanje će biti ta hemija kako sezona bude odmicala. Znači, na početku sve je to sad lepo, srećan je Westbrook, misli da je veća šansa za titulu, sve je to u redu, ali već negdje tamo od januara, ako padne statistika, možda ne krene dobro pa se izgubi neka utakmica više, onda tu možda bude problema, zato što su obojica, pogotovo odlaskom Duranta iz Oklahome, bili prva, druga, treća, četvrta opcija u svojoj ekipi. I sad odjednom dolaziš u situaciju gde moraš da menjaš, da prosto deliš i slavu, i ulogu, i loptu, a ovo posljednje mislim da će im najteže pasti, tako da... Ko je tu najbitniji? Da li je Eric Gordon taj od kojeg će na kraju da zavisi, da li oni... Jer nekako prethodnih godina bilo, Gordon odigra dobro, Houston uglavnom pobjeđu. Pa ja mislim da je tu isto i PJ Tucker, isto vrlo važan igrač, znači, jer on je igrač koji im daje neku čvrstinu u odbrani. Znači, sve je to lepo u napadu, to sve funkcioniše, ali njegovim dolaskom je tu prosto napravljena bolja energija i naravno povratkom od pomoćnog trenera. Koji je prošao, Tucker, izvini što, Tucker koji je prošao put od beka šutera u Evropi do krilnog centra. I to vrlo efikasnog i vrlo dobrog krilnog centra u današnjoj NBA ligi, pre to ne bi moglo naravno, ali to je uloga da raširi, da pogodi trojku, da malo unese te agresivnosti, oni su prilično mekana ekipa ovako, tako da on tu prilično onako bezobrazno nastupa prema svima i Capela isto, mislim, moraće i on da tu pomogne dosta, tako da... Nekako se nameće zaključak da će Zapad dobiti novog vladara, da Warriorsi u ovom trenutku sa povređenim Clayom teško da mogu da naprave senzaciju uz dužno poštovanje Stefu Curryu, da još neke čak ekipe na zapadu poput Ute u ovom trenutku imaju prednost. Ute je vrhunska ekipa isto, mislim, samo što ja ne bih prerano opisivao Golden State, zato što je Golden State i pre dolaska Duranta bio ekipa koja nije funkcionisala po principu, prosto Durantov dolazak je promenio neke njihove šeme i način na koji igraju. Oni su čak bolje funkcionisali bez Duranta, lepše je to bilo za gledanje, teže za scouting, sad naravno nisu bili dovoljno pouzdani strelci poput Barca, pa zbog toga su izgubili tu titulu te godine, ali su bili mnogo teži za scouting i za igru protiv njih. Dolazak Russella, to će možda biti malo teže privikavanje, zato što on potpuno opet navikao na neku ulogu vamo u Brooklynu, da je lopta se drži kod njega, da je on non-stop teže za scouting, sad naravno nisu bili dovoljno pouzdani strelci poput Barca, pa zbog toga su izgubili tu titulu te godine, ali su bili mnogo teži za scouting i za igru protiv njih. Dolazak Russella, to će možda biti malo teže privikavanje, zato što on potpuno opet navikao na neku ulogu vamo u Brooklynu, da je lopta se drži kod njega, da je on non-stop igra pik, repik, a vamo lopta ide mnogo brže, tako da... Za njih, Portland, evo sad neka predviđanja kao Portland neće u play-off. Ma nemaš, mislim to je zaista neozbiljno reći, zato što Portland svake godine neće u play-off, oni uđu u drugu rundu play-offa, mislim, i to protiv ozbiljnih ekipa. Portland izuzetno ozbiljna ekipa sa Lillardom, koji obožava da igra te play-off utakmice, mislim, ne sme niko da ih otpiše. Isto Utah, ukratko, kompletna ekipa. Znači, ukratko ekipa koja sa Conleyem dobija potpuno novu dimenziju na playmakeru, imaju Gobera unutra koja je najbolji defanzivac lige
na pomoći. Tako da imaju dosta šutera oko njih, ekipa koja igra lepu košarku, imaju Mičela koji opet može kad zagusti kad svi stanu da on povuče, da on napadne, tako da Utah izuzetna ekipa. San Antonio, Sacramento, Dallas. San Antonio, Sacramento, Dallas zanima me jako kako će to sa Porzingisom da izgleda. Ukratko, vidjet ćemo. Koliko 18-19 mjeseci nije igrao sad već. Da, jako dugo, tako da, a vjerojatno će ga koristiti na petici, to će isto da bude zanimljivo, jer on ne voli da igra peticu, on uvek tražio baš isključivo da ne igra peticu. Tako da to će biti da vidimo prosto, mada možda sad malo su mu se smanjili apetiti sad pošto je došlo do te velike pauze. To me iskreno najviše zanima što se tiče Dallasa. Što se tiče Sakramenta, ono što sam rekao na početku, malo ja, malo ti, unutra vidjet ćemo to sad bez Kolija Stajna će biti dosta problematično. Dedmon je dobro pojačanje, ako bude bio zdrav, on je jedan od najpocenjenijih centara u NBA ligi, izuzetno koristan, pogotovo u odbrani. I koja je bila treća ekipa? San Antonio je ekipa koja će biti tu negde u sredini. Znači ekipa koja će odigrati svoje... Znam, sad sam Denver, bukvalno ista ekipa od prošle godine, tu je plus Jeremy Grant koji je... Michael Porter, da, koji može da donese opet novu dimenziju, od njih očekujem ili isto ili više nego prošle godine, jer prosto to je to, mislim... Ajde, reci još par rečenica za Brooklyn. U predsezoni je djelovalo da imaju taj nukleus, da je to ta igra. Sad, kada još tu dođe Kyrie, opet se povrijedio. Kyrie je vrlo problematičan igrač što se tiče tih stvari, to je se pokazalo tako i u Bostonu, dok se čeka on, dok je funkcionisao u Bostonu, svi su mislili sad kad on dođe to će da eksplodira, u stvari se spustilo, zato što u košarci nije baš sve tako prosto, nekad dodavanje oduzima. I to možda se desi Brooklynu, jer Brooklyn igrao fantastičnu košarku prošle godine sa izuzetno ograničenim rosterom. To su igrači koji su navikli na ulogu, koji su navikli da lopta ide, opet isto ono što smo pričali za Golden State, i oni mogu da imaju taj problem kad dođe Kyrie koji je izuzetno dominantan na lopti, tako da tu može da bude problem. Ali dobra ekipa. I Boston samo nismo spomenuli. Reci dvije rečenice u sudijskog problema. Kemba je jedan od mojih pomiljenih igrača iz college košarke, izuzetno mi drago što je napravio vrhunsku NBA karijeru. Mislim da Kanter nije pravo rešenje za njih, imaće problema unutra. Dosta. Hvala ti, ovo je bilo sjajno gostovanje. Družit ćemo se još tokom sezone. Bio ovo Miloš Vujaković, ko je pratio, mogao je da uživa, da ne moramo da postavljamo 37 pitanja. To je uvijek lijepo. Tako je. Toliko za ove studije, mi se vidimo sutra u istom terminu, tako već? Jeste. Sutra u istom terminu, još malo ćemo pričati o NBA, onda za vikend nećemo